Lehen badakizue soldaduzka egin behar zizaten. Bueno, gaztiek danak. Zu soldautzien jaukazu? Nik insumizioaren garaiak ezagutu nituen. Ni soldaduzka ez duen egin. Ez duen egin nahi, ez duen egin nahi. Ez zenuen egin nahi? Ez duen egin nahi. Eta ze pasazan? Nik nire bizi guzin ninduan antzerki onena antxe izan du da. Burgosen. Burgosen kriston antzerkia. Begira, nik egia esango dut. Begira, ni psikiatra baten gana joan nintzen. Zer da? Zer da hori? Certificado médico oficial. Eta hau egia da. Certificado médico oficial. Ez dut jarri nahi psikiatraren izena ez dut zan nahi. Begira ze jartzen duen nire psikiatra. Ni honekin, ongi entenditzeko, ni honekin joan nintzen Burgosera. Bai. Burgosera. Bai. Eta ni egon nintzen psikiatra honekin, eta psikiatrak jartzen zuen, begira ze jartzen zuen. El mozo don Mikel Elizegi Berrueta, de 22 años, soltero, estudiante natural y vecino de Goizueta, tiene una evidencia de trastorno paranoide delirante. Tipo paranoia con ideas de persecución y centrado en la convicción de que está siendo perseguido y maltratado por personas, la sociedad y las instituciones oficiales. Expresa que presentará denuncias por todo ello y que llegará a los tribunales. Y aquí no acaba. En ocasiones oye voces que se le dirigen siempre en forma persecutoria y punitiva. Punitiva para él. Alucinaciones auditivas y algunas veces visual. Honekin joan nintzen, ni Burgosera. Ni sinesten dut hori. Bai, zu sinisten diazu. Psikologo izure laguna zen. Psikologore ordaindu imarte. Orduan, ni Burgosera joan nintzen, nire gurasok ez zuten nerekin joan nahi, etzien atrebitzen. Etzien atrebitzen. Baina nik abizatu nun eta zen egiten, zuek lasai ni soldaduzkara ez naiz joan gota. Mikel kontu zaber zer egiten duzun. Ordu, nire nagusia zen Enrique, berarekin joan nintzen. Burgosen sartu. Eta nik eramaten un txandal, etxean nuen zar-zarrana, hola, txandal gaina goigoian jarrita, zapatilla zikin batzuk, eta plumifero bat lauta jaundiagoa. Ematen nuen, una aceituna rellena de anchoas. Ez dakit nola esan, hula, izar pixka batekin, eta pasilloan horrela. Deseako lakare, horrela. Ni Enriquekin. Pasatzen zan jendea, eta quinta tocado, me ha tocado esto. La peor. Enrique, la peor. La mujer, es la peor chicorra. Me cago en la puta berda. No sé qué tal. Mikel Elizegi, sartu. Sartzen zinan, eta zeunden psikologa bat, eta 2 militar, ondoan. Taka. Zu eseritzen zinan, ni horrela beti bera begira. Eta Enrique nere ondoan. Ez naiz hasi kontatzen oraindik. Ez naiz hasi kontatzen. Orduan, bera... Klines bat, mesedez, klines bat. Zeba klines paketie, Jarraiteko, honintza. Orduan, psikologak hartzen zuen papera, zuk ematen zenion sobre batean hartzen zuen horrela. Negarrez dago. Nombre, eta nik, Miguel. Pizkatola, Miguel. Serio, Miguel. ¿De dónde vienes, Miguel? De Goizueta. Lehenengo gauza psikologa. Otro de Goizueta. Eta ni barrutika, isilik zanu, ostia rapatuko, zera. De dónde viene Goizueta? Horrela irakurtzen zunean, pasatzen zen denbora pixkat bera irakurtzen ari zen. Eta nik egiten hon. Begiratzen zidan, ni xilik, horrela eta berdik. ¿Te encuentras bien, Mikel? Ez nun ezer esatenik. Isilik. Galdetu zidan. ¿A qué has venido? Eta nire erantzuna, horrela beti bira. No sé. No sabes, ta? No sé. Vale. Irakurtzen zun, ¿tienes amigos, Mikeli? No tengo amigos, me echan piedras. Baina etxai sekulaztuko. ¿Cómo? Que me echan piedras. Enrique, oso azkarra zen, sí, ¿sabes lo que pasa? Goizueta es un pueblo muy pequeño. Y entonces le ven al chaval con su madre paseando y se ríen. Entzun zun psiquiatra, madre eta Santiago. ¿Y con quién has venido, Mikel? Con mi tío. Enrique, bueno, no soy su tío, soy pariente. ¿Y por qué no han venido tus padres, Mikel? Están enfermos. Son gente mayor, rondoko, son gente mayor. Están enfermos. Urrengo berriz, esan zian, azken, hola, horrela orderia, ¿duermes bien? No duermo nada. ¿Y por qué no? Me persiguen y me quieren pegar.
Horrela zen, ordu erdi bat, denbora guztian, etortzen zena burura, ora xegotzen. Baina denbora guztian. Bukatu, eta, bueno, Mikel, pues ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ni horrela izirek, a casa. ¿A casa? Sí, a donde mi madre. Beti, a casa, mi madre, pegar, piedras, dena horrela neukan. Bueno, pues ya nos veremos, adiós. Eta niritzan mugitzen. Begiratzen zuen beritikan papera, eta adiós esan mion nik. Begiratu beritzet, adiós, Mikel. Eta Enrikek, dile adiós, da nik. Adiós. Altxatu, atera, atea ireki, pasiutikan joan, eta Enrikek neri. Begira, Mikel. Iez paiaiz libratzen. Ez duki, sakulo libratuko. Horrelaz esan zidan, eta nik, iso. Atera ginen handikan, eta handik, 15 egunera, sobretxo bat, arrakireki, el mozo don Mikel Elizegi Berroeta queda exento total del servicio militar por padecer trastorno delirante paranoide. Toma. Sola euskatik libratu, Ostras! Nere bizi guzin egin dudan antzerkioena. Aizu! Hau emakumea. Klinexak mesedez jo. Medikuna. Ai, ama! Ze Ze aventura! Eta gaina zen, nik aguantatzen dut farrik egin gabe. Baina Enrique ondon zegoela, ole sus cojones, benetan, Ora? Serio, horrela. Ni badakit ordu erdi, agora datorren lehenengoa botatzen. Bai. Me echan piedras. Me echan piedras. Y hori esait, etortekin no duermo, me persiguen. Me persiguen, si no quiero... Me echan piedras. Porque me echan piedras. Me echan piedras. Dena den efekto bereziak erabili zenituen. Zaratatxo hori. Ez, baina momentuan etortzen zen, berak irakurtzen zuen, eta denbora asko pasatzen zuen, beste galdera bat egiteko, ni asperto esirik, eta botatzen... Aspertu bai, egongo zuen urduri. Ez, behin zireta. Ara joan behan jolin, eta ez dut, esan bi patxaran hartu nion. Baila saizioetika, hori deia da, bitxupitillo, tak, barura. Baina solda euskatik, toma litera. Enrikeri afari bat ordainduko zenion. Afari bat minio gehiore, bai. Ze Enrikerena ona da. Ez, kristona, serio, Lehen konsumadore erdi botatzen. izerrien, Ai, ama!